Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. All Party Hills Leader Conference sa party atumpen kedamtang ni Pfizer kebarni Udali LP School along kechokche vote kejok mate aron repen vote ki pia phutak sodak pen dharna kangnipon. Jangmi ni phai krip clear ni Dipu Kasa Stadium athengno APHLC a party atumpen dharna kangnipon alamthi lake kedamtang ni Pfizer kebarni Udali LP School along aron atang pen karkan mate inudvet amunit batai hini vote ki pia phutak alang litumpen Kachesong ponlo lapen bangso phutak karbiang long arwadatum kachini chiaphan lapen ningkangsam kedo chiaphan Prabchin pen Repoll Padopon Nangji Pusi alang litumpen demand ponlo lapen memorandum sitami district commissioner upon hodaidam popusi je ai kathar pherang ke thingno pachini dun di phupen nangkelo berta realson hanse report Karbi Anglong News Channel उनके APHLC बा कपड़े का तुमंता Karbi Anglong reformation से नंगे मुनी का तुम और अब्दुल के चक्कर में नंगे ये चेंज और लोपेन नहीं कर लोपेन ये तुम के सफा एक से ज्यादा क्लेम नहीं चुकी ले जो के प्रोत्साहन बोंगलो लोपेन अकाउंट का क्लेम हो अंदर नॉन इलेक्शन होते लगे ini tu dia kecil rakyat pan ikhei kecil rakyat pan lagi ahok aron kecil dana di mana lagi lagi hala ahok aron kecil dana di mana sih ini tu army itu tak apa kalau bangsa saya dan turun boleh lagi itu lagi dia macam lokal lagi ayat nasi nason kecil ke ning dok no la pen claim ni Pusi ini tu jauh pada sini kami tu la si jauh hesita Repoll Pedovek Nangji Pusi ini tu kadiman la pen kadiman lo kadiman tu la dua itu kadiman Nangji la government tu non returning officer deputy commissioner non ke district commissioner Pusi itu la pen returning officer tu anda bahala observer itu mesti alam itu mata pura ini sendiri apa society ini sendiri apa etik ini sendiri apa alam itu report pada Pedovek ini Pusi itu kadiman tapi report itu lagi tak apor dolar lagi me isi bawa peranan ke Repoll domela la Pusi neli kacheningri alang litum banwai litum da kacheningri tapi neli tu demand lo dia Repoll Pedovek nanti PS number 57 Udali LP School left wing alam apa Repoll Pedovek nanti Pusi litum demand lo la demand ke lagi kami sen alam Pusi ni mata bang social media lo klang appear aku go to click hala election authority itu mana dojoi pakai lagi terak lemi alam Pusi neli kamatai itu dojoi tanda siapa dan si support juga long leadership ini tetap bang social media long anta flash dead lo la solam la si kado beta kasini peme ningkang samja pan ladak la isia dim bang Repoll Pedovek nang ikut ini tu kadima la si la so aputak ni tu memorandum pini district commissioner bate la district commissioner hello returning officer lo pen district commissioner panel itu memorandum PG put Tangte Pini Aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang tu